abasirikare bakuru mu gisirikare cya Congo FARDC bahunze urugamba mu bice M23 yigaruriye mu burasirazuba bwa Congo, bagiye kugezwa imbere y'ubutabera babiryozwe. Aba bafatwa nk'abagambanyi bakomeye bagambaniye igihugu. Kuva Bunagana, M23 ishushubikanya igisirikare cya Congo FARDC ikakigeza Goma, ikabakura Goma ikabarenza i Bukavu naho bakahava. Ni igisebo gikomeye cyane ku gisirikare cya Congo FARDC. Ariko kandi muri iki gisirikare cya Congo hagiye havugwamo ubugambanyi bukomeye bigendanye nuko M23 yagiye yigarurira uduce dutandukanye nta mirwano ihabaye. Ariko kandi twagiye twumva naho abarwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Congo bashwanaga n'abasirikare ba Congo bababuza guhunga urugamba ngo bashikame bahangane na M23 bashinja gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, umugabo w'ikirenga w'inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yashyize ingufu nyinshi cyane mu gushakisha ibikoresho bihagije bya gisirikare byo gufasha FARDC n'abayifasha ku rugamba kunesha M23. Ariko ibyo bikoresho bya gisirikare bimwe byagiye bigwa mu maboko y'abarwanyi ba M23 bakabyifashisha mu kurasa igisirikare cya Congo FARDC. Amasasu menshi n'ibibunda bya rutura byaguye mu maboko ya M23, bigera naho iyi M23 yigarurira indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 mu murwa mukuru w'intara Kivu Amajyaruguru Goma. Ibi ngo ntibyumvikana na gato kubera iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Congo. Repubulika ya Demokarasi ya Congo yafashe icyemezo cyo gusubizaho igihano cy'urupfu kubera ukuntu abasirikare ba Congo bagendaga baturugamba cyane. Abasirikare bakuru bagiye kugezwa imbere y'ubutabera, abo bizahama ko bahunze urugamba nkana bakatirwe igihano gisumba ibindi cy'urupfu. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bwatangaje ko bugiye gukurikirana abasirikare bakuru bahunze abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bw'icyo gihugu kinini cya kabiri muri Afurika. Minisitiri w'ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Bwana Constant Mutamba yasobanuye ko aba basirikare ba leta ya Congo bazatangira gukurikiranwa ku mugaragaro ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa gatatu kwa 2025. Uyu muyobozi yasobanuye ko abasirikare ba Congo basize ibirindiro byabo mu maboko y'umwanzi, basiga intwaro, amasasu n'ibindi bikoresho bikomeye bya gisirikare cyane cyane mu mujyi wa Goma na Bukavu. Ibi ngo ni icyaha gikomeye cyane kidashobora kwihanganirwa n'ubutegetsi bwa Congo kubera ko izo mbunda n'amasasu bashyize mu maboko y'umwanzi zatwaye ingengo y'imari nyinshi cyane ku buryo bitagombaga kujugunwa gutyo. Ikindi kandi kubishyira mu maboko y'umwanzi ni ugutanga ubufasha bukomeye ku mwanzi kugira ngo akomeze agere kure hashoboka. Ntabwo Minisitiri w'ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Bwana Constant Mutamba yagaragaje amazina y'abasirikare bakuru bagomba gukurikiranwa. Gusa ikizwi neza nuko abasirikare bakuru muri RDC ari abafite amapeti akurikira: hari abafite ipeti rya majoro, Liyotona Koloneli, Koloneli Furu, Brigadier Generale, General Majoro, Liyotona Generali na General Furu. Hari bamwe batekereza ko mu bagomba gukurikiranwa barimo na General Pacifique Masunzu. Umujyi wa Goma wafashwe ku itariki ya 27 Mutarama 2025 nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye mu nkengero zawo no mu mujyi wa Sake. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bawinjiyemo, byagaragaye ko ingabo za RDC zataye intwaro nyinshi n'amasasu, harimo ibitwaro bya rutura nka BM21 Grade ndetse n'indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Ingabo nyinshi zari mu mujyi wa Goma zahungiye mu bigo bya gisirikare by'ingabo z'umuryango w'abibumbye, izindi zihungira ku butaka bw'u Rwanda, ndetse hari n'izindi zishyikirije abarwanyi ba M23. Ubwo abarwanyi ba M23 binjiraga mu mujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo ku itariki ya 14 kugeza ku itariki ya 16 Gashyantare 2025, nabwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zahunze urugamba zita intwaro nyinshi, zimwe ziraruzwa n'abaturage zishyikirizwa M23. Ibi nabyo byabaye agahoma munwa. Ubwinshi bwabo n'ibikoresho bihagije bya gisirikare
byababereye impfabusa, barabijugunya bariruka. Ibi ngo bigaragaza ubugwari butagira uko busa. Ariko kandi ku rundi ruhande abacancuro bafashaga igisirikare cya Congo FARDC mu ntambara mu burasirazuba bwa Congo banyujijwe ku butaka bw'u Rwanda, ubwo baganiraga n'itangazamakuru bababajije impamvu batsinzwe n'inyeshyamba za M23. Bavuga ko ikibazo ari abasirikare bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo bayoboye urugamba batazi ibyo ari byo. Gusa ariko hari abataratinye gutangaza ko hari ubugambanyi bukomeye, kuko bamwe mu basirikare bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagiye batanga amategeko yo kuva mu bigo bitandukanye byabo kandi nta mirwano ihambaye ibaye. Ubu butasi bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bita DEMIAP bumaze iminsi bukurikiranira hafi ibiri kujya mbere ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ku buryo icyaha cyo guhunga urugamba kirahonoka mbarwa. Abasirikare bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'abato bari barinze umujyi wa Bukavu, bahunze bajya muri teritwari ya Uvira ndetse no mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika, abandi bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo abasirikare bakuru b'igisirikare cya Congo FARDC n'abato bahungaga, abawazarendo n'ingabo z'u Burundi ntabwo bigeze bashingura ibirenge byabo ibintu bidakomeye. Minisitiri Constant Mutamba yatangaje ko guhera ku tariki ya 7 Werurwe 2025 aba basirikare bose batemerewe kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugeza igihe azashyirirwaho amabwiriza mashya. Nanone kandi ku rundi ruhande Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu rwego rwo guhangana na M23 bakayambura ibice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, yakoze impinduka. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagize Kalawa Dengamo guverineri wungirije w'intara Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo yongere imbaraga zihambaye zo guhangana na M23 kugeza ubu ifite umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru Goma n'ibindi bice bitandukanye. Ni amakuru yatangajwe kuri uyu wa gatanu tariki ya 7 Werurwe 2025 atangarijwe kuri radio na televiziyo by'igihugu mu murwa mukuru wa Congo Kinshasa. Ni amakuru avuga ko uyu Kalawa Dengamo wari usanzwe ari komiseri wa polisi y'igihugu yagizwe vice guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Dengamo Kalawa agomba gusimbura komiseri Romuald Ekuka wari kuri uyu mwanya mbere yuko umujyi wa Goma wigarurwa n'abarwanyi ba M23. Mbere yo kugirwa umuyobozi wungirije w'intara Kivu y'Amajyaruguru, Louis II Kawala Dengamo yari umuyobozi wa polisi mu gace kitwa Maindombe. Umwaka ushize inteko y'intara ya Maindombe yari yasabye ko ihabwa umuyobozi utari umusivile, niko kumuha izo nshingano. Byitezwe ko komiseri Louis II Kawala Dengamo agomba gufatanya izi nshingano na guverineri mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru General Major Somo Kakule Evariste wasimbuye kuri uyu mwanya General Major Peter Chirimwami Nkuba nyuma yo guhitanwa n'abarwanyi ba M23 ku mirongo y'urugamba kuyobora iyi ntara. Aba bagomba kuyobora iyi ntara Kivu y'Amajyaruguru bari mu biro byabo biherereye muri teritwari ya Beni. Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashyizeho guverineri akaba komiseri wa polisi mu rwego rwo kongerera ubushobozi no gushaka imbaraga zo kwigarurira intara Kivu y'Amajyaruguru kugeza ubu iganjemo abarwanyi ba AFC M23 cyo kimwe n'ibindi bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo. Wazalendo igisirikare cya Congo FARDC, ingabo z'u Burundi, abacancuro bake basigaye bari gufatanya mu rwego rwo guhangana n'abarwanyi ba M23. Ku rundi ruhande mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo Bukavu, M23 ikomeje gusumbirizwa n'ibitero bya hato na hato iri kugabwaho n'abarwanyi ba Wazalendo cyo kimwe n'igisirikare cya Congo FARDC. Uyu mutwe wa M23 kuri uyu wa gatandatu yanyomoje amakuru avuga ko ingabo zawo zaraye zirukanze ziva muri tumwe mu duce two mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo Bukavu nyuma y'igitutu cy'amasasu yabaraswagaho. Ni amakuru yaramutse akwirakwizwa mu bitangazamakuru bikomeye, aho byatangazaga ko abarwanyi ba M23 bavuye mu gace kitwa Camp Muski gaherereye mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Nk'uwitwa Daniel Micombero usanzwe azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga yatangaje ko M23 yavuye muri aka gace ka Camp Muski gaherereye muri komine Bagira i Bukavu. M23 bice ku muvugizi wayo Bwana Lawrence Kanyuka yatangaje ko ibyavuzwe n'uriya munyamakuru ari ibinyoma bidafite aho bihuriye n'ukuri,
M23 iracyagenzura ako gace ka Camp Mushki. Lawrence Kanyuka ati bitandukanye n'ibinyoma bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga n'itangazamakuru ry'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyu munsi Bukavu iratekanye. Camp Mushki iragenzurwa na M23. Iryo tangazamakuru niritanga amashusho y'ubu. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rutarajwe ishinga n'amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe ibihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje gushyira igitutu gikomeye cyane ku Rwanda, ibirufatira ibihano birushinja kugira uruhare mu mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, harimo no gucukura amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame asa n'usubiza ibyo bihugu bikomeje gushyira igitutu ku Rwanda birushinja gucukura amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yashimangiye ko umutekano w'u Rwanda aricyo kintu cya mbere kiruraje ishinga, aho kuba umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bamwe babivuga. Perezida Paul Kagame yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'uwitwa Mario Nofar, umunyamakuru urimo wakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube na X. Mu gace gato k'ikiganiro aherutse kugirana na Perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rutarajwe ishinga n'amabuye y'agaciro ya RDC, ahubwo rwitaye cyane ku mutekano warwo. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rutari mu bihugu biza imbere mu kungukira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya RDC. Perezida Paul Kagame ati uramutse urebye ku rutonde rw'amagana rw'ibyo bigo biri ahariho hose, kuva mu Bushinwa, mu Burayi, Amerika, Canada n'ibindi, barimo natwe bo mu karere, barajwe ishinga n'amabuye y'agaciro yo muri Kongo. U Rwanda rwaza ku mwanya w'ijana, rwaza ku mpera. Perezida Paul Kagame yakomeje agira ati abo 99 ni ba bantu bafite ububasha mu tangazamakuru muri buri kintu cyose, bari kungukira kandi muri politiki mbi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse birashoboka ko abo bantu ari bo bafite imigabane muri ibyo bigo byashinzwe bigizwemo uruhare na Perezida Tshisekedi. Perezida Paul Kagame yongeye kwibutsa ko ikibazo gihari kitari amabuye y'agaciro, ahubwo icyo u Rwanda rufite ari kijyanye n'umutekano. Agaragaza ko bidashoboka ko u Rwanda rwaba rutizeye umutekano warwo mu gihe kirekire ngo rutekereze iby'amabuye y'agaciro muri iki kibazo. Ati icyo cyaba ari ikintu cya nyuma mu byo twatekerezaho. Inshuro nyinshi ubutegetsi bwa Kinshasa bwakunze kugaragaza ko amabuye yose u Rwanda rugurisha ari ayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo bugashyigikirwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ahasigaye u Rwanda bakarwanjama mu buryo bukomeye. Bwayo nguko ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Amerika yongeye kugaragaza ko ishyigikiye ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe intambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 ihanganye n'ihuriro rirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo. Ariko iyi M23 ikabishinjwa gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF muri iyo ntambara. Ibyo u Rwanda rukunze guhakana n'iyi M23 ikabihakana. Gusa ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko bufite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo zirwana ku ruhande rwa M23. Nanone kandi bishingiye kuri raporo yasohowe n'umuryango w'abibumbye igaragaza ko u Rwanda rufite ingabo ziri hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi nibyo byakunze guca igikuba mu bihugu bitandukanye, bishyira igitutu gikomeye cyane ku Rwanda ngo rukure izo ngabo zarwo zivugwa mu burasirazuba bwa Kongo. M23 nayo ibashe kunanirwa urugamba ubundi birangire. Kuri iyi ngingo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikiyobowe na Joe Biden zakunze gushyira igitutu gikomeye cyane ku Rwanda ngo rukure izo ngabo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nyuma y'ubutegetsi bwa Joe Biden, ntabwo Donald Trump ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagihaye imbaraga nk'uko Biden yabigenzaga. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa, Madamu Lucky Tamilin, yongeye gushimangira ko igihugu cye cya Amerika gishyigikiye abaturage ba Kongo ndetse n'ubusugire bw'akarere ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa yanyuje ku rukuta rwe rwa X ku wa gatanu tariki ya 7 Werurwe 2025, yibukije ubwitange bwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika na Ambasaderi ya Amerika i Kinshasa mu guhagarika amakimbirane akomeje mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Uyu ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa yagarutse kandi
ku muhamagaro w'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Marco Rubio kugira ngo M23 ihite ihagarika imirwano no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Amerika kandi irahamagarira gusubira mu nzira za Rwanda na Nairobi hagamijwe kugera ku mahoro arambye mu gukemura amakimbirane arimo gusenya uburasirazuba bwa Kongo. Uyu ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa yagize ati: turakomeza kugaragaza ko dushyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dushyigikiye amahoro mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Turasaba ko hakurikizwa inzira za diplomasi kugira ngo amahoro arambye aboneke mu burasirazuba bwa Kongo. Turahamagarira abarwanyi ba M23 bashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda guhagarika imirwano ndetse bakubahiriza n'uburenganzira bwa muntu. Turasaba ko ingabo z'u Rwanda zivugwa mu burasirazuba bwa Kongo ko zasubira mu gihugu cyabo kugira ngo amahoro abashe kugerwaho mu burasirazuba bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushimangira ko u Rwanda rufite uruhare mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo yafatiye General James Kabarebe ibihano. Uwitwa Bradley T. Smith, umunyamabanga wungirije w'ikigega cy'igihugu gishinzwe iterambere no gukora iperereza mu bijyanye n'imari, yagize ati: igikorwa cy'uyu munsi kirashimangira ubwitange bwacu bwo kubazwa kw'abayobozi bakomeye nka General James Kabarebe na Lawrence Kanyuka bashoboza RDF na M23 gukora ibikorwa byabo byo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza zivuga ko General James Kabarebe ari umunyapolitiki ndetse akaba n'umusirikare ukomeye wagize uruhare runini mu makimbirane yabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 30 ishize. Amerika ivuga ko General James Kabarebe ahuza guverinoma y'u Rwanda na M23 kandi agategura inkunga y'ingabo z'u Rwanda zishyigikira umutwe witwaje intwaro. Byongeye kandi General Kabarebe ashinjwa gucunga igice kinini cy'amafaranga yinjira mu Rwanda bitewe na M23. Ayo mafaranga akaba ava ngo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya RDC. Iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu murongo w'ibihugu bitandukanye by'i Burayi byafatiye u Rwanda ibihano birushinja kugira uruhare mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, n'ubwo u Rwanda rudasiba kubihakana. Reka tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi barikanga M23. Uku kwikanga M23 biri gutuma bamwe bafungwa mu buryo butazwi. Abanyamurenge basanzwe ari impunzi mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abatuye mu mujyi wa Bujumbura, bakomeje gusahurwa ari nako bafungwa bashinjwa gukorana bya hafi n'umutwe wa M23. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko ibi byatangiye mu minsi yashize ubwo M23 yigaruraga imijyi ya Goma na Bukavu yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yirukanyemo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo zirimo n'ingabo z'u Burundi. Bamwe mu bafashwe batwawe mu bice bitandukanye bafungirwa ahatazwi, mu gihe abandi bajyanwa mu bashinzwe iperereza muri iki gihugu kugira ngo babazwe ibijyanye na M23. Nubwo bivugwa gutya ariko Leta y'u Burundi ihakana ibi bintu, igahakana ko nta bantu ifunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ariko kandi andi makuru avuga ko mu batawe muri yombi hari abatangiye gufungirwa muri za gereza zitandukanye nkuru zikomeye zo mu gihugu cy'u Burundi, zirimo nka gereza ya Gitega, Muravya ndetse na Ruyigi. Amakuru acicikana mu bitangazamakuru bitandukanye aravuga ko kwa kabiri hari abanyamurenge barenga 30 bafunzwe. Nanone kandi ingabo z'u Burundi zifite misiyo ikomeye cyane yo kuguta abarwanyi ba M23 ntibakandagire hafi y'umupaka uhuza u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. FEDNB irafatanya n'abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cya Kongo FARDC mu guhashya M23. Iyi M23 kubera kunigwa cyane ntabwo yabashije kwigarura Uvira nk'uko bari babitangaje ubwo bakoreraga inama mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo Bukavu, aho Koloneli Nanga yatanze amasaha 48 yuko bamaze gufata ibice birimo Fizi ndetse na Uvira. Ntabwo byabakundiye. Nanone kandi ku rundi ruhande, nyuma y'ubushakashatsi bukomeye cyane bwakozwe n'ikigo gikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Global Firepower Index ku bijyanye n'ibihugu 10 bya Afurika bifite igisirikare gikomeye ndetse n'ibihugu 10 bifite igisirikare cyoroheje cyane, ibyavuye muri ubwo bushakashatsi byamaze gushyirwa ahagaragara. Ni ubushakashatsi bwakorewe mu bihugu 145 byo hirya no hino ku isi. Global Firepower Index mu gukora uru rutonde rw'ibihugu biba bifite igisirikare gikomeye igendera ku ngingo zitandukanye.
zirimo amafaranga ibihugu bishora mu gisirikare, umubare w'ingabo ibyo bihugu bifite, ibikoresho bya gisirikare nk'intwaro, imodoka z'intambara, indege z'intambara z'ubwoko butandukanye ibyo bihugu bitunze, ndetse n'inganda zikora ibikoresho bya gisirikare ibyo bihugu biba bifite. Nk'ibisanzwe ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa biza imbere mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane mu isi. Ni mu gihe ibihugu nk'u Rwanda rutagaragara mu bihugu 10 bya mbere bifite igisirikare gikomeye, ndetse n'ibihugu 10 bya mbere bifite igisirikare cyoroheje. Kubera icyo u Rwanda, uru rubuga Global Firepower Index rutangaza ko u Rwanda rugira ibanga rikomeye ibijyanye n'igisirikare, cyane cyane ibikoresho bya gisirikare rutunze, umubare w'abasirikare rufite n'ibindi bitandukanye byerekeye iyi ngingo, ibituma u Rwanda rudashyirwa ku rutonde rw'ibyo bihugu. Uru rutonde rwa Global Firepower Index rugaragaza ibihugu 10 bya mbere bifite igisirikare gikomeye. Ku mwanya wa mbere turasanga Misiri, ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Algeria, ku mwanya wa gatatu hari Nigeria, ku mwanya wa kane turasanga Afurika y'Epfo, ku mwanya wa gatanu hari Ethiopia, ku mwanya wa gatandatu hari Angola, ku mwanya wa karindwi hari Maroc, ku mwanya wa munani hari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mwanya wa 9 hari Sudani, ku mwanya wa 10 hari Libya. Ibyo nibyo bihugu 10 bigaragara kuri uru rutonde bifite igisirikare gikomeye bya mbere muri Afurika. Nanone kandi uru rubuga Global Firepower Index rwanagaragaje urutonde rw'ibihugu 10 bifite igisirikare cy'intege nke muri Afurika. Ni ibihugu birangajwe imbere n'igihugu cya Benin kiri ku mwanya w'144 ku isi, Repubulika ya Central Africa iri ku mwanya w'143 ku isi, na Somalia iri ku mwanya w'142 ku isi. Ibi bihugu 10 bifite igisirikare cya nta kigenda muri Afurika. Ku mwanya wa mbere haza Benin, ku mwanya wa kabiri Repubulika ya Central Africa, ku mwanya wa gatatu hari Somalia. Iyi Somalia yashegeshwe n'intambara mu buryo bukomeye, ku buryo igisirikare cyabo gisigaye ku izina. Ku mwanya wa kane hari igihugu cyitwa Sierra Leone, ku mwanya wa gatanu hari Liberia, ku mwanya wa gatandatu hari Gabon, ku mwanya wa karindwi hari Madagascar, ku mwanya wa 8 hari Burkina Faso, ku mwanya wa 9 hari Senegal, ku mwanya wa 10 hari Mauritania. Tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye. Reka tubararikira ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.